kao, ne možeš, ako si rekao ne pipa mikrofon, naravno će ga pipa. Hristos vaskrse. Hristos se rodi. Hristos je među nama. Dragi prijatelji, saborci, časni oci, svete majke naše crkve, poštovani gradski oci i predstavnici svjetovne vlasti. Kao djeca Svetog Save ravnoapostolnog sabrali smo se u gradu Svetog Platona Banjalučkog večeras u susret Vidovdana, da svjedočimo da Kosovski zavjet nije samo naša prošlost, već naš civilizacijski iskorak na svjetsku pozornicu naroda, dakle jedno od definišućih iskustava srpskog imena i koljena, jedan od izvora srpskog identiteta. Zovem se Aleksandar Pajkanović, večeras vam dolazim iz ravne Posavine, od plemenitog Obudovca i veriga srpskih zemalja distrikta Brčko. Nedostojan voditeljem nazvati se, potrudit ću se da nam ovo veče bude tvorcu na slavu, vama na radost, a crkvi i otadžbini na korist. Hvala vam svima što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vam svima što ste se odazvali našem pozivu.
što ste odvojili svoje vrijeme i uložili trud i podvig da nas saslušate i saznate o pokretu za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Sa tim zadatkom da nam predstave pokret kao jednu od iteracija Lazarevog izbora i Miloševog podviga, pred vama je živi bedem. To su pregalnici koji izbore i tvore, teoretičari, da, sa akademskim karijerama, univerzitetskim zvanjima, ali prevashodno ljudi koji životom svjedoče istinu. Kad se krstimo, prvo pominjemo Oca, tako da ćemo i večeras riječ prvo dati našem Ocu Darku, kako bi postavio duhovni temelj ovog našeg sabranja. Protojerej Stavrofor, dr. Darko Đogo, redovni je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Otac Darko je naš istaknuti teolog, predavač i neumorni pastir koji zna da požuri polako, čija riječ snažno odjekuje u našem narodu. Beskompromisni borac za očuvanje srpskog duhovnog nasljeđa koji nas svojim dijelom uvijek iznova podsjeća da nema nacionalnog opstanka bez duhovnog uzrastanja i očuvanja porodice kao naše male crkve. Oče, kad govorimo o pokretu i očuvanju teritorije, često se fokusiramo isključivo na neku, da kažemo, visoku politiku. Koja je dublja, duhovna potreba za osnivanjem ovakvog pokreta? Pomozi Bog svima. Hvala na pitanju, Aleksandre. Možda da počnemo, što bi rekli, s kraja tanjega i da zapravo razmislimo šta uopšte danas imamo od politike u našem društvu. Ako je smisao političkog bio da se one zajedničke teme iznesu pred cijelinu zajednice i da se tu razmotre, pa da onda u Latini polis, a naš polis jeste čitav srpski narod i čitava srpska otadžbina, dakle, ako bi polis trebalo da onome zajedničkom odlučuje, onda bi se očekivalo da je tema Kosova i Metohije centralna, najvažnija, suštinska tema svekolikog srpskog, političkog, civilizacijskog, nacionalnog, kulturnog prostora. Međutim, u 21. vijeku, kao što znamo, živimo onu vrstu inverzije ili zamene mjesta onoga najvažnijeg i onoga ličnoga. Te, najjednostavnije se tu uvijek objašnjava time što se od rodnog života prave identiteti, od raznih praksi prave identiteti, a ono što je najvažnije za jednu zajednicu, civilizacijski izbori, se smještaju u polje ličnog. I onda možemo da vidimo, recimo, mislim da je to naše iskustvo od sveopšte, i evo ja gledam sad samo pregledom, ja sam oduševljen, moram da priznam da me raduje što znam dosta ljudi iz ove prostorije i čini mi se da nema praktično političkog subjekta u Republici Srpskoj koji nema nekoga ko je došao, bar simpatizera, ako ne znam, odbornika ili toga. Dakle, doslovno ja vidim sve moguće snake pokreta i oduševljen sam. Zašto? Zato što, recimo, često vidite da je neko dobar čovjek, iako je političar, što bi se rekao, biva, ili ga demon politike nije obuzao u svemu i uvijek. I onda, recimo, vam pojedinačno kaže, ajde, molim te, znam da ideš na Kosovo i Metohiju, reci mi šta mogu da pomogne. Možemo li nešto da uplatimo, daj da vidimo ima li neko dijete da stipendiramo, daj da uradimo nešto. A onda ti isti ljudi, kad uključe se kamera, nešto međusobno se optužuju za sve i sjaj. Nego što potpunosti razdrobljavaju, fragmentišu i ono najosnovnije što među nama mora da bude i da postoji. I onda vidite da zapravo politika, umjesto da nas objedinjuje i da negdje u okviru nje raspravljamo o nečemu, ali da postoji nešto sveto, nešto poput slavskog kolača, neka svetinja praznična, politika nas zapravo na neki način uništava, fragmentiše i onda je zapravo Kosovo i Metohija smještena u taj prostor ličnoga, a
Ne kao ono što bi sad stručnim jezikom rekli, ili metapozicija, ili ona koja je iznad svega, onaj božanska perspektiva vječnosti iz koje gledamo. Jer Kosovo i Metohija jeste to. Zašto mi te svetinje, zašto ste toliko pogođeni kad uđemo u Dečani ili u Pećaršiju? Čak čovjek koji nije mnogo crkve vidio, ali kad uđe njemu je jasno odjednom, kako prođeš ona vrata Pećaršije i Dečane i Gračanice, odjednom znaš tačno, više nisi na zemlji koja se sad uzdiže na nebo, nego suprotno. Sad si na nebu koje te gleda, a ti si samo ostao na zemlji. I zapravo to je neophodno našoj politici, to jest našim raspravama, da postoji jedna nit koja će biti neprikosnovena. Dakle, mi ne možemo uticati na geostrategiju. Ima jedna stvar koja je zajednička svetim ocima i savremenoj psihologiji. Paralelno je istu rečenicu kaže Antonije Veliki i Jordan Peterson. Kažu, moraš znati svoje mjesto u kosmosu. Te tvoja duša je u tvojim rukama, ne samo u tvojim, usput, ali ne možeš uticati na sve na svijetu, ali nemoj da propustiš ono na što možeš da utičeš. Ja ne mogu zaista da završim ni ukrajinsko-ruski rat, ne mogu ni da završim, velike civilizacijske pokrete i nama je to često i opravdanje zašto nećemo da uradimo ni ono što je do nas, jer ako ne mogu da završim proboj, u Konstantinovki, neću ni da odem do Metohije, ali za nas je važno da zapravo pojmimo ono što su naši stari znali. A to je da svaki moj izbor jeste ujedno i politički izbor. Dakle, kad biramo kako ćemo se ženimo, kad rađamo djecu, kad vaspitavamo djecu, kad idemo za Kosovo i Metohiju, to naravno nije čin partijske politike i to je vrlo važno. Pokret za Kosovo i Metohiju nije partijski, neće nikad biti partijski, nego uvijek po definiciji nadpolitički, nadpartijski pokret, ali koji će truditi se da bude društveno relevantan. Ali važno je vratiti kosovsko-metohijsku perspektivu nazad. Kosovsko-metohijska perspektiva je ono što je činila jedno pojavno, ne mnogo različito društvo od nas svetim društvom. Ako pogledate Srbiju u 19. vijeku, mi kažemo imamo endemsku korupciju. Pročitajte Glavu šećera, vidjet ćete da nije endemska ni 21. vijeka, usput čak nije ni naša. Ako pogledate probleme kako grade biciklističke staze, to jest ne grade u Kanadi, vidjet ćete da se i tamo dešava ista stvar koja je ovdje. Možda smo imali neke druge probleme. Sve je to postojalo ranije. Ali kosovsko-metohijska perspektiva je tom društvu davala jednu životni uvid. Ja uvijek navodim primjer Dimitrija Tucovića. To je jedini čovjek koji ima spomenike i trgove u svim srpskim i albanskim gradovima. U albanskim ima zato što je napisao knjigu, majku svih drugosrbijanskih knjiga Srbija i Albanija, gdje je oslobodilačku vojsku prikazao kao da je pisala Nataša Kandić. I nikako drugačije, kao maltene užasavajuću okupacionu silu, pa su mu Albanci zadužio tu, a potanja komunistički krugovi moći su mu dali da bude relevantan za Srbiju. Ali neosporna činjenica da je taj čovjek poginuo kao oficir srpske vojske na svom vojnom zadatku. Zato što je bio u jednom mobilisanom narodu. Ta perspektiva je bila ona koja je omogućavala da mi imamo možda zablude i da u njih, što bi rekli u Nikšiću, trupačke uskočimo 1918. Ali kao mobilisan i spreman narod. I samo ta perspektiva može da nam odgovori na ono veliko pitanje koje Nikita Mihalko postavlja sunčanicom, to je ono na kraju kada tone ona barža i on kaže pogledajte naše ruke. Imali smo najveće carstvo na svijetu i mi smo ga ispustili. Šta je to što nismo učinili da ga spasemo? Nešto jesmo što nismo učinili da ga spasemo. Dakle, naše pitanje danas nije samo šta možemo da učinimo. Naše pitanje je u ogromnom dijelu šta sve ne treba da činimo. I zato je povratak kosovsko-metohijske perspektive kao sunca koje nam daje da pogledamo. To je ono što kaže C.S. Lewis za hrišćanstvo. Kaže,
Hristos je kao sunce, dakle, koje vam daje da sve što vidite u svijetu vidite osjećano njima. On nije svaki predmet, ali ne možete ništa pogledati bez njega. To je za našu nacionalnu zavjetnu svijest Kosovo i Metohija. Da iz te perspektive kosovsko-metohijske, s čime ćemo izaći pred Miloša, to je glavno pitanje. Znate, morate imati neki kriterij u životu. Ja koji svi ljudi, šta znam, postidim se sebe samog. Ali se mnogo češće stidim svoga oca, svoga džeda, stidim Miloša i Njegoša nego što se stidim sebe samog. Jer čovjek sebi može i da oprosti. Slovi smo to nešto više. Ali moramo imati jedan kriterijum koji neće biti subjektivni, postmoderni kriterijum, što kaže Čolić, Bog ne prosti, zato je Bog. Znači ne, treba nam nešto što će biti iznad moje sklonosti da samom sebi popuštam. Pričat ćemo čitavo ovo veče i o društvenoj fenomenologiji koja postoji, i o kosovsko-metohijskom zavjetu kao odgovoru na mnogo šta. Ja čvrsto vjerujem da je to tako. I s time zaključujem, mi živimo naravno u društvu koje jeste prožeto politikom. Vladika Nikolaj Sveti kaže da su Srbi 70. godina 19. vijeka na neki način čak i zamijenili svoju vjeru politikom. To je ono što Archibald Rice i kaže kao našu najveću grešku 1929. u Makedoniji, kaže, vi niste se trudili da ti ljudi budu Srbi, nego da postanu glasači vaših stranaka. Ta opsednutost političkim postoji. I to pitanje nas pogađa u suštinu. Dakle, prva korekcija, prvo što treba da živimo, jeste pitanje ma šta da radimo. Evo, politička je borba. Evo, imam svako pravo da istaknem sve negativne strane svog protivnika i sve pozitivne strane mene. Ali i dalje stoji ono pitanje, da li ću to što sam rekao moći da branim pred Lazarom i Milošem? Ako hoću i ako mogu, odlično. Ali ubeđen sam kada bi se čovjek sjetio Miloša, kad formuliše svoje političke stavove i naročito te predizborne, što kažu, predizborne kampanje, da bismo imali i u društvu neuporedivo manji stepen zatrovanosti i omraze koji, nažalost, postoji i koji, kao što možemo da vidimo, nekad može i da se pretvori, da eskalira, da napravi mnogo veće društvene probleme nego neko ima. Hvala, oče. Hvala, oče. Ovo je jedan zanimljiv ovako sada zaključak koji možemo izvesti. Znači, šta je smisao osnivanja ovakvog pokreta? To znači da mi u stvari želimo da napravimo razliku između politike kao duhovne discipline i potrebe čovjeka naspram nečega što bismo možda nazvali strančarenje, političarenje, ne znam sad, nešto tome slično, i da diskurs Kosova i Metohije, znači, vratimo na polje opštenarodne potrebe za opstankom, a ne pojedinca u nekoj toj ličnoj borbi. Hvala, oče, vratit ćemo se i nastavit ćemo tokom večeri da pričamo o tome. Sada mi je čast da najavim predsjednika pokreta za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srbiji, redovnog profesora istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktora Miloša Kovića. Autor je brojnih stručnih monografija i gotovo 100 članaka. Njegova borba za istinu toliko je glasna i djelotvorna da mu je svojevremeno bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Za nas ovdje ta zabrana nikada nije bila prepreka, već svojevrsni orden časti i jedna vrsta svjedočanstva ispravnosti njegovog puta Kosovskog zavjeta. Profesore, ako niste, predlažem da to uvrstite u svoj CV, da ste imali zavjet ulaska. Njegov rad nas opominje da zavjet nije samo puko sjećanje, već poziv na djelo i lični podvig. Da imamo, što kaže otac Jovo malo prije, sučim pred Miloša i pred druge srpske viteze. Profesor, pokret za odbranu Kosova i Metohije osnovan je u junu, 14. juna 2020. godine, evo, nema 2 dana kako je napunio 6 godina. Možete li nam, molim vas, približiti istorijat pokreta i sam trenutak u kojem je pokret nastao? Hvala na ovom pitanju. Časni oci, uvaženi predstavnici Republike Srpske, gospodo predstavnici Ruske federacije, uvaženi članovi i članice pokreta za odbranu Kosova i Metohije, pomaže Bog.
Na meni je, dakle, zadatak da predstavim najkraćem ovaj pokret za odbranu Kosova i Metohije. Ko smo mi i šta hoćemo? Kako je Aleksandar rekao, osnovani smo na prepodobnu gavu Justina Ćelijskog pred, evo, skoro tačno 6 godina. U manastiru Svetog arhiđakona Stefana u Slancima kod Beograda. Na inicijativu oca Andreja, igumana manastira u Slancima. On je čovek, otac iguman, koji je ustajao iz kreveta i legao u krevet sa mišlju o Kosovu. On je oko 17 godina bio sa patrijarhom Pavlom na Kosovu i Metohiji, znao je svaki kamen, svaku čupu na Kosovu i Metohiji. I u jednom trenutku on je počeo stalno da me poziva da razgovaramo o tome šta može i mora da se učini. Jer 2020. godine mi smo već osetili da u javnosti postoje ogromna i ozbiljna kolebanja kad je u pitanju Kosovo i Metohija, u javnosti Srbije. Vidjeli smo da je mnogo ljudi izgubilo pravac, da su počela ona pitanja, a ta pitanja nisu nova, ta pitanja nam vekovima postavljaju oni koji se kolebaju. Šta ćemo sa Kosovom, čak i ako ga dobijemo? Moramo se suočiti sa realnošću. Možda bi trebalo da se podelimo, da se razgraničimo na Kosovu i Metohiji sa Albancima, dakle svoje za svoje, što bi mi rekli, i slična pitanja. I pratili smo što se događa i u jednom trenutku razumeli smo da ćemo u sve ono što radimo pojedinačno, kao pojedinci, morati da se okupimo, da udružimo snage. Kad kažem mi, mislim pre svega na profesore univerziteta, na akademike same, na nekoliko generala, u penziji, naravno, neke pisce, neke filmske reditelje, dakle, ljude koji imaju neki glas u javnosti. I da zajedno istupimo sa trezvenim, razumnim, racionalnim argumentima u javnosti zašto Srbija ne sme da se povuče sa Kosova i Metohije. Dakle, da, ponavljam, da ohrabrujemo one do kojih je da donose odluke i da opominjemo onda kada se to mora. Ni manje, ni više od toga. Kada smo se okupili u manastiru Slanci na prepodobnu gavu Justina Ćelijskog 2020. Dakle, videlo se da smo mi različitih političkih mišljenja. Bilo je ljudi iz različitih političkih strana, među nama bilo ljudi koji su aktivni i u politici. Ali je bilo jasno da nas okuplja jedno, a to je uverenje da ukoliko se povučemo sa Kosova i Metohije, ukoliko napustimo, tada je bilo oko 120.000 naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji, sada se govori o cifri nekih 100.000, možda i manje. Ako napustimo svetinje, ako napustimo svetu zemlju, onda se postavlja pitanje šta će biti sa nama. Osnovali smo pokret i počeli sa radom. Osnovali smo nekoliko povereništava, osnovali smo povereništvo u Crnoj Gori, njega vodi profesor Filozofskog fakulteta u Nišiću Dušan Krcunović. Osnovali smo povereništvo u Dallasu, Teksasu, ovdje su predstavnici naše povereništva za Teksas, brat Nikolaj Stretijević, koji vodi to naše povereništvo, stigli su iz Amerike. I naravno, pre svega, Republika Srpska. Trebalo nam je neko vreme da se pokret registruje i da bismo došli konačno do ove večeri. Pomenut ću neka imena, da biste stekli uvid u to ko smo mi. Svako nabrajanje je rizik, da ćete nekog da zaboravite, ali evo, prihvatujući takav rizik da bih vam približio to. Dakle, jedan od osnivača je blaženo počeši vladika Atanasije Jevtić. Mi nismo htjeli da ga od početka uključujemo, opterećujemo sve njegove
borbe, ali on je zvao telefonom, ljutio se zašto ga nismo uvrstili. Tu su akademici Matija Bećković, Danilo Basta, Časlav Ocić, Milosav Tešić, Jovan Delić, profesor univerziteta, neke vidite ovde sa nama, tu je Slobodan Antonić, profesor Slobodan Samardžić koji je tu sa nama večeras, profesorka Mitra Reljić, profesorka Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Kada govorimo o Kosovcima i Metohijcima, tu su profesorka Valentina Pitulić, profesorka Rada Stijović, profesor Aleksandar Ćorac, profesor Đikić, da ne nabrajam suviše, profesor Slobodan Vladušić, Friđa Šljukić, Zoran Kinđić. Pomozite mi ako je još važno da nekoga pomenem. A zamerit će neko svakako. Neko će svakako zameriti. Iz ovih imena vidite da je to, tu je Danilo Bećković, recimo filmski reditelj, tu je Mihajlo Medenica, pisac, da ne bude da nabrajamo samo profesore, tu je pokojni general Delić, branilac Srbije, nema nazad, iza nas je Srbije. Tu je general Jeste Borojević, Siniša, tu je general Krga. Dakle, iz ovog nekog nabrajanja vi vidite otprilike kakav je profil ove grupacije koju je ujedinila samo svest o tome da se sa Kosovom i Metohijom ne smemo igrati. Zašto? Reč je pre svega o Kosovskom zavetu. To mi je govorio otac Darko Đovo. Dakle, verujemo da se na Kosovu i Metohiji danas rešava naša sudbina. Kako je vazda bilo u našoj prošlosti. Dakle, reč je o svetoj zemlji. Napuštali se svetinju. Napuštali se mesto na kome smo u Kosovskom boju potvrdili svetosavski zavet opredeljenja za carstvo nebesko, opredeljenja za carstvo večnih vrednosti. Koje su to večne vrednosti? Pa to su one vrednosti koje je danas nepopularno izgovarati. Ljudi to smatraju patetikom. To je ljubav nasuprot mržnje. To je istina nasuprot laži. To je pravda nasuprot sili. To je podvig nasuprot kukavičluka. To je sada i ovde nebesko carstvo. Dakle, to je ono što je potvrđeno na Kosovu polju. Ako je, kako kaže sveti vladika Nikolaj, ako je zemlja na koju je pala krv svetitelja, sveta, onda je celo Kosovo polje sveta zemlja, zaista u punom smislu te reči. Dakle, hoćemo li to da napustimo? Hoćemo li da pogazimo zavet? Znate šta biva kada pogazite zavet? Šta je zavet? Čitate Sveto pismo. I naročito i u Starom i u Novom zavetu. Naročito u Starom zavetu vidite što su posledice. Kada je jedan narod, kada je jedan Izrael, novi Izrael, kako su Srbi sebe zvali u srednjem veku, napusti zavet. Kada prekršite datu reč. U osnovi mi se delimo na ljude koji drže reč i one koji su reč pogazili. I to je sve. Oni koji pogaza reč, koji pogaza zavet, idu u svojim pravcima i najčešće menjaju nacionalni identitet. Najčešće više nisu Srbi. To je ta podela. Da, lakše mi je. Oni misle da je lakše ako se reč pogazi, da će se lakše živjeti, da se neće plaćati takva cena. Mi mislimo da je cena mnogo, mnogo veća kad se zavet pogazi. Reč je o Kosovu, jer za nas, za one kojima ove teme nisu bliske, teme svetosti, ima mnogo takvih među Srbima, to je svakodnevni moral. Hoćemo li da napustimo braću i sestre koji žive u getima Kosova i Metohije? Hoćemo li im kažemo, izvinite, kriv je Sloba, kriv je Tito, kriv je Kralj ili ko već, ili kriv Lazar? Hoćemo li da napustimo svetinje? Oni koji idu na Kosovo znaju šta su dečani. To je svetsko čudo. To je nešto što srpski narod stvorio, što pripada svetu, ne bi bio na listi UNESCO, ili Pećka patrijaršija, ili Bogorodica Ljeviška, ili Gračanica. Hoćemo li to da prepustimo velikoj Albaniji? Ako je neko putovao u Albaniju, oni mogu da vidi da u Albaniji S od srpstva nije ostalo. Skadar, nema pomena Srba. Severna Albanija je etnički srpsko-albanska, bila vekovi. Gde su sada Srbi? Tamo. Ima li više? I da li išta preostalo? Samo putujte Albanijom
neki idu na more, pa pogledajte, ili šta ostalo. To je budućnost Kosovo i Metohije u Velikoj Albaniji. Kosovo i Metohija je za nas, ako hoćete, ekonomsko pitanje. Danas se naša ekonomija zasniva na takozvanim stranim investicijama, stranim ulaganjima, kako se kaže. Hoće li naša privreda da bude pružena ruka i prošnja, onda će naši unuci vraćati te kredite. Ili ćete čuvati Kosovo i Metohiju prepune rudnih bogatstva. Ima oni koji veruju da smo napadnuti, zato što su hteli da nas opljačkaju. Oni kojima su bliža ekonomska tumačenja i objašnjenja istorije. Dakle, imate sada Wesley Clarka, Medlin Albright, koji su pokojni, duše Medlin Albright, koji su ušli sa svojim kompanijama preko Kosovo. I konačno, tu dolazimo do Republike Srpske. Šta mi radimo u Republici Srpskoj? Ono što se danas zove geopolitika. Ako date Kosovo, šta je sledeći? Nismo li već izdali Krajinu? Je li ovo već pokoljenje izdajnika? Ili nije? Šta će biti kada predate Kosovo? Nije reč samo zavet u moralu. Reč je o onome što zna svako ko se bavi istorijom i međunarodnim odnosima. A to je kada date Kosovo, samo se pitajte šta je sledeće. Je li sledeća Republika Srpska? Ili je sledeći Niš? Haradina i Kurti kažu Niš. Ili Stara Raška. Da li je pametno da sada licitiram time šta je sledeće? Da li je to zrelo i razum? Naravno da nije. Dakle, tu sada dolazimo do Republike Srpske. Šta mi radimo u Republike Srpske? Dakle, da li ćemo danas da živimo u tituističkim avnojskim granicama i da kažemo, pa Kosovo to je problem Beograda. Ili ćemo da kažemo da je Kosovo pitanje svih Srba u Teksasu, Podgorici, Nikšiću, Banja Luci, Palama, gde god nas ima, u Japanu. Zašto je Kosovo više pripada nama, Beograđani, nego vama Banja Lučanima ili Krajišnicima ili Hercegovcima? Po kojoj logici? Ko može u to da nas ubedi? I ko danas više ne razume da se Banja Luka branila u Kninu 95. Ne samo Banja Luka, nego Beograd. Oni koji su prepustili Krajinu, morali su da se brane u Prištini. Dakle, koliko puta treba da ponovimo u Beogradu da se Beograd brani u Banja Luci? Jer se ne smemo igrati sudbinom Republike Srpske. To su oni koji misle samo na svoju egzistenciju i kako će se braniti. Ali koliko puta treba da kažem da se Banja Luka brani u Prištini, na Kosovo i Metohiji? Hvala, profesore. Hvala, profesore. Ovo je jedna izuzetna perspektiva koja mi se jako svidjela, prevashodno zato što je nešto što je univerzalno, profesore, dobro, ja mislim primijetio, odlično, sjajno, da ljude možemo da podijelimo na one koji drže riječ i oni koji ne drže riječ, znači koji su pogazili riječ. A kad imate u vidu da u početku biješe riječ, onda to zaista dobija jednu potpunost u cijelinu i, tvorac stvara u stvari riječju i samim tim, šta znači pogaziti riječ, znači odreći se tvorca. Tako da, hvala profesore, vratit ćemo se i nastaviti ovaj razgovor, ali sada bih da predstavimo i našeg sljedećeg govornika, to je naš dragi profesor dr. Zoran Čvorović, čovjek čiji su korijeni duboko u kosovsko-metohijskoj zemlji. Profesor je rođeni Pećanac, sada je redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu, kao šef katedre za pravnu istoriju bavi se ruskim i srpskim srednjovjekovnim pravom te hristijanizacijom prava u Vizantiji. Autor je 3 naučne monografije, više od 50 naučnih članaka i njegovo duboko poznavanje međunarodne politike, geopolitike i religije osvijetlit će nam večeras suštinski, pravni i moralni aspekt borbe o kojoj pričam. Profesore Čvoroviću, da li su pravo na samoopredjeljenje Republike Srpske i odbrana teritorijalnog integriteta Republike Srbije pravno i politički nespojivi? Časni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Dakle, da bi na ovo pitanje kolege Pajkanovića odgovorili, treba da se dotaknemo nečega što je, čini mi se, važno na prvi pogled, nema veze sa pravom i politikom. A to je pitanje
kako naš prijatelj i saborac Slobodan Vladušić o tome govori i piše već čitav niz godina za nama, da li mi imamo svoj srpski narativ? Sa kog stanovišta posmatramo i odmeravamo stvari? Dakle, da bi i na ovo pravničko pitanje, da li su odbrana teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu i Metohiji i pravo na samoopredeljenje srpskoga naroda u Republici Srpskoj dve uzajamno isključive ili neisključive stvari odgovorili, mi najpre moramo da postavimo pitanje iz kog to ugla mi ocenjujemo međunarodno pravo, međunarodne odnose i naše interese. Da li onaj aršin koji mi primenjujemo je zapravo ubačen, interiorizovan aršin ili narativ naših protivnika, koji se širi našim medijima, našim javnim prostorom i našom kulturom. Mi često čujemo kako nam govore da su države u svome političkom delovanju ograničene fizičkim činjenicama. I to je tačno. Skoro jedan ruski politički filozof lepo kaže onima koji govore da su fizičke činjenice u politici sve. Fizičke činjenice su zidovi na koje moramo da računamo, kao zidovi jednog velikog stana. Ali čime ćete da ispunite prostor stana u kome ljudi žive? Ovaj ruski filozof kaže narativ. Da li je narativ naš ili tuđinski, tu je sva borba, pa i pravna i politička borba. 90. godina, kada je nestao bipolarni svet, jedina sila koja je preostala i koja je sprovodila diktat kroz međunarodnu politiku, htela je da ukine međunarodno pravo, promovišući novu sintagmu, međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Šta je to? To nije ništa drugo nego ukidanje međunarodnog prava. Do tada je međunarodno pravo moglo da nastane samo voljom suverenih država, putem dvostranih ili multilateralnih međunarodnih ugovora. Ono na šta se država nije saglasila, što nije ratifikovala, to nju ne obavezuje. Međutim, jedini osiljeni hegemon početkom 90. godina menja međunarodno pravo sa takozvanim međunarodnim poretkom zasnovanim na pravilima i standardima, a gle čuda, ta međunarodna pravila na koja se niko nije obavezao diktira taj hegemon. I on propisuje ta pravila. I pošto hegemon propisuje ta pravila prema svom interesu, a ne prema osjećaju prava i pravičnosti, onda taj poredak duboko karakteriše princip dvostrukih standarda. I to su Srbi prvi osetili na svojoj koži. Setite se samo Badinterove komisije i njenih zaključaka. U prvom zaključku iz decembra 1991. kažu da to što je jedna država priznata, misleći na SFRJ, a ne vrši efektivnu vlast, ne čini tu državu državom, već efektivna vlast. Isti princip ne primenjuju na Bosnu i Hercegovinu. Priznaju Bosnu i Hercegovinu počev od aprila 1992. Iako ta takozvana Republika Bosna i Hercegovina u tom trenutku nema efektivnu vlast na celoj teritoriji na koju pledira, nego pokriva tek nekih 30% teritorije. To je taj zapadni međunarodni poredak zasnovan na pravilima. I danas iz ugla tog već uveliko razobličenog i politički onemoćalog sistema žele da nas ubede da su odbrana teritorijalnog integriteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji i pravo srpskoga naroda na samoopredeljenje
u Republici Srpskoj dve uzajamno isključive stvari. Nisu. Nažalost, srpski narod je često sklon da prvo obogotvori pravo, to ja govorim kao profesor prava, drugo da obogotvori međunarodno pravo, što je još tek apsurd, i treće da veruje da u politici postoje samo dobre namere, ideali, imamo često utopistički odnos prema pravu i politici. Naš interes je naš nacionalni interes. I mi pravo i politiku moramo da stavimo i međunarodno pravo i međunarodno pravna načela u službu naših nacionalnih interesa. Apsolutno moramo da budemo sebični u međunarodnim odnosima. Dakle, naši političari često se pozivaju, po meni duboko pogrešno, na raznorazna međunarodno pravna načela kako bi opravdali naše nacionalne interese. Ni na kakva apstraktna međunarodno pravna načela mi nemamo potrebu da se pozivamo. Kada je u pitanju odbrana teritorijalnog integriteta Republike Srbije na Kosovu i Metohiji, mi imamo jedan pravno obavezujući akt. To je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti. Jedino rezolucije koje donese Savet bezbednosti u okviru glave 7, koja reguliše pitanja kolektivnog mira u svetu, su pravno obavezujuće za sve članice Ujedinjenih nacija. Takva je i rezolucija 1244. I ona važi sve dok se druga rezolucija u Savetu bezbednosti, gde sede dve ključne države sa pravom veta koje poštuju naš teritorijalni integritet, a to su Ruska federacija i Kina, dok se druga rezolucija ne donese. A rezolucija 1244 na najmanje 4 mesta pominje teritorijalni integritet Savezne Republike Jugoslavije, to je sukcesora Republike Srbije, i pominje da se suštinska autonomija na Kosovu i Metohiji mora naći u okvirima međunarodno priznatih granica Republike Srbije. I to je jedini akt na koji mi moramo da se pozivamo. Da bi se pozivali na taj akt, mi naravno pregovore moramo iz Brisela da preselimo u Ujedinjene nacije. Pregovori koji su preseljeni u Brisel, gde zapravo Evropska unija nije nikakav nezavisni, neutralni posrednik, nego neko ko je duboko naklonjen i koji sve čini da bi se zaokružila država, separatistička tvorevina na teritoriji Srbije, druga država Albanaca na Balkanu. Dakle, ti pregovori u Brisel nisu preneti na osnovu jednog pravnog akta koji je obavezujući kao rezolucija 1244. Oni su preneti na osnovu rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2010. godine i ta rezolucija nije pravno obavezujuća. Republika Srbija može uvek da prenese pregovore u Njujork. Naravno, uz rizik prekida procesa pridruživanja sa Evropskom unijom. A po mom dubokom uverenju, proces pridruživanja i stabilizacije, kada je pristupanje Evropskoj uniji, nema ni jedan drugi cilj. Ne da Srbija postane član Unije, a neće nikada jer je Unija nefunkcionalna, već da se taj proces iskoristi, a o tome svedoči i pravni akti, da Srbija tokom pristupnih pregovora zaključi sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum sa takozvanom Republikom Kosovo, jer je to ušlo u zajedničku pregovaračku poziciju Srbije i Evropske unije iz 2014. i u opšti pregovarački okvir. Ta obaveza. Dakle, proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji ne služi ničem drugom. I to on se zove proces stabilizacije i pridruživanja. Da stabilizuje postkonfliktnu mapu na Balkanu koju je iscrtao NATO u uslovima unipolarnog sveta. Dakle, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, mi imamo
i teritorijalni integritet Srbije. Mi imamo jedan pravno obavezujući akt i imamo 2 saveznika u Savetu bezbednosti. I kada je u pitanju međunarodno javno pravo, to je sve. Više nego dovoljno. A kada je u pitanju pravo srpskog naroda u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini na samoopredeljenje, tog prava srpski narod ne može da bude lišen. Srpski narod je stvorio Bosnu i Hercegovinu. Zato što se Republika Srpska pojavljuje kao potpisnik svih aneksa, a na temelju punomoćja koje je dato Slobodanu Miloševiću i opšteg okvirnog sporazuma za mir ili Dejtonskog sporazuma. Dakle, ova država je konstituisana kao ugovorna tvorevina, a jedna od ugovornih strana je Republika Srpska. Šta to znači iz ugla prava na samoopredeljenje naroda? Da je Republika Srpska u okviru Dejtonske ustavne konstrukcije konzumirala svoje pravo na samoopredeljenje, ali ga se nije odrekla. To pravo je trajno pravo srpskog naroda. Ako se srpski narod onemogućava kroz rušenje Dejtonske ustavne konstrukcije da ostvari ono prirodno pravo, pravo na samoopredeljenje, Republika Srpska, to je srpski narod, ima pravo da traži drugi način da ostvari pravo na samoopredeljenje. Oni koji ruše Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu misle da je srpski narod trajno izgubio pravo na samoopredeljenje. Oni se varaju. Teraju srpski narod da ono pravo koje je konzumirao kroz Dejtonski ustav, koji oni sada ruše uz pomoć pojedinih svojih zapadnih prijatelja, da srpski narod to pravo ostvari na drugi način. I dragi prijatelji, braćo i sestre, nemojte da nas hvataju u takve klopke, kao što je klopka da su Kosovo i Metohija odbrana teritorijalnog integriteta i odbrana prava na samoopredeljenje Srba s druge strane Drine, dve uzajamno isključive stvari. Ne, to su obe stvari koje jačaju srpski narod kao političku celinu. I kako reče moj brat Miloš, mi smo podeljeni državnim granicama, ali smo kao narod jedno. Srednjovekovni pojam otačestva bi danas značio da Srbi u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Srbiji čine otačestvo nezavisno na trenutne političke granice. Hvala vam, profesore. Hvala, profesore. Ovo je bio, da kažem, ovako jedan direktan odgovor. Dakle, da li je nespojivo? Nije. Evo i zašto. Da je naša borba zalog za budućnost i da ima ko da je nastavi, svjedoči naš sljedeći sagovornik, docent dr. Đorđe Marilović. Rođen je u Sarajevu, doktorirao je u oblasti javnih financija i finansijskog prava, danas predaje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kroz svoja istraživanja javnih dobara i pitanja nadležnosti u domaćem pravu, on nam donosi prijeko potrebnu argumentaciju kako bi naša briga za Kosovo i Metohiju bila i pravno potpuno neoboriva. Đorđe je dokaz da se savremena vidovdanska bitka danas vodi i kroz institucije, zakone i nauku. Kolega Mariloviću, kako sa stanovišta pravnog okvira Bosne i Hercegovine, jasno, dakle, Bosne i Hercegovine ovakve na kakvu nas je podsjetio profesor Čvorović da postoji, kako, dakle, jasno utemeljiti pravo nas u Republici Srpskoj da se institucionalno i snažno bavimo pitanjem Kosova i Metohije? Hvala. Časni oci, uvaženi profesori, cijenjeni predstavnici Ruske ambasade, djelatnici, poslanici u javnom životu, draga braće i sestre. Čast mi je večeras ovdje da govorim, iako znam ovdje vas u gledalištu, publici koji ste mnogo pozvani od mene djelima i onim što činite i rukom koju pružate prvo našem narodu na Kosovu i Metohiji da sjedite ovdje.
Ne zamjerite mi, znam da tonci ne vole kada se mikrofoni diraju, nadam se da neće biti preblizu ili predaleko ovog ovdje široko pojasnog mikrofona. Prava nisu dosadna, prava nisu nepotrebna i znam da to zvuči neprihvatljivo mnogima i nisu suvišna, naprotiv, ona su izraz društvenih okolnosti. Profesor je ostalom maestralno objasnio ono što je potrebno da znamo o pravu uopšte kada je riječ o Kosovu i Metohiji, ali evo, bilo bi neozbiljno da večeras ovdje nema neko ko sluša nešto inkriminišuće, da li će da čuje, bilo bi mi zaista uvredljivo da nema barem neko da osluškuje da li smo povrijedili neki pravni okvir ovdje u Bosni i Hercegovini i slično. Pa evo, čisto da ne razočaramo, tu smo da kažemo i nekoliko riječi o našem pravnom utemeljenju, ovdje da govorimo u Republici Srpskoj o Kosovu i Metohiji, jasno i glasno svaki dan dok god želimo i kad god želimo. Prava nam nisu neophodna za to. I kad su nam branili da govorimo, i kad su nam zabranjivali, recimo ćirilicu, mi smo je čuvali, i kad su nam zabranjivali vjeru, mi smo je čuvali, i ako bi nam neko odlučio da zabrani da pričamo o Kosovu i Metohiji, mogao bi da pokuša. I samo da pokuša. Doduše ima ih koji zabranjuju, odmah da vam kažem. Pričam neki dan sa jednom uvaženom regionalno priznatom profesoricom iz moje oblasti, vrhunskim stručnjakom, i kaže, finansirali su joj Nijemci izdanje jednog naučnog djela. Ona se apsolutno ne bavi Njemačkom i njenim temama, tiče se domaćeg prava u Srbiji, međutim uslov za objavljivanje bio je da obriše riječi agresija NATO, agresija na SRJ, da obriše riječi Kosovo i Metohija i sl. 4 mjeseca je s njima pregovarala pod prijetnjom da će vratiti sav novac koji je dobila za honorar. Tu nas optužuju u akademskoj zajednici, vi ste plaćenici, vi ste ovakvi, vi ste onakvi. Da vam kažem, iznenadili biste se kad biste znali šta je napisano u odbranu Republike Srpske, ponekad finansirano i stranim novcem. To je već stvar umješnosti i znanja i istine. Profesorica je odbila da to uradi i oni su na kraju popustili, kao što reče jedan ruski maršal iz Drugog svjetskog rata za jednu silu protiv koje je ratovao uspješno. Kaže, oni su mašina, ali svaka mašina se da pokvariti. Pa dakle, treba da imamo na umu da nam prava nisu neophodna, ne treba nama pravni okvir da govorimo o Kosovu i Metohiji. Ali mi imamo pravni okvir, zato što su prava odraz naše volje, odraz našeg naroda, srpskog naroda, koji je jedan jedinstven nedjeljiv, ma s koje strane bio Drine, Save, Dunava, Ibra, Sitnice i ne znam ja koje rijeke. Tu smo i večeras da to potvrdimo. A evo imamo pravni okvir, mi smo udruženje građana. A udruženja građana se formiraju na osnovu zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske i ona predstavljaju dobrovoljno povezivanje više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarenja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti. Dakle, nismo tu da tražimo grantove za ličnu korist, a isto tako nismo tu ni za izborne i predizborne kampanje, čak nam je to izričito zakonom zabranjeno da radimo. I šta više, htio bih da pojasnim, budući da imamo formalno pravno 2 udruženja, ali jednu istu misao, ima jedna mogućnost da se strano pravno lice, strana nevladna organizacija registruje u našoj Republici Srpskoj. Ovdje to nije slučaj, ovdje je posebno registrovano u Republici Srpskoj u skladu sa propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Jer mi, za razliku od nekih koji ne poštuju ustavni poredak Bosne i Hercegovine, rade u institucijama Bosne i Hercegovine, pa primaju raznorazne, posjetioce sa Kosova i Metohije kao da su predstavnici nekakve samostalne države. Dakle, mi ipak poštujemo činjenicu da Bosna i Hercegovina nije priznala nekakvu nezavisnost Kosova i dakle ovdje smo da govorimo o ustavnom okviru i Bosne i Hercegovine, u kojoj smo konstitutivni i koju apsolutno imamo pravo da preispitujemo i ispitujemo i da njome upravljamo zajedno sa ostalim konstitutivnim narodima. Tu smo dakle na osnovu ovog zakonskog okvira. Nas obavezuje još jedan pravni osnov. Naime, Republika Srpska, baš zahvaljujući toj volji naroda i onome što je naš narod odbranio i njegovi predstavnici u ono vrijeme, ima jednu specifičnu, neobičnu mogućnost koja baš nije toliko prisutna u međunarodnim uporednom pravu kad je reč o složenim državama i složenim savezima i tako dalje. Dakle, mi imamo pravo da ugovaramo u međunarodnim odnosima da stupamo u ugovore. Ne samo kao potpisnici aneksa, što je profesor zaista pomenuo, nego imamo i posebnu mogućnost, svi to znate, uspostavljanja specijalnih paralelnih odnosa, pa evo sa Srbijom već smo imali 3 sporazuma i na snazi neki tamo iz 2007. godine i na osnovu toga mi imamo pravo i obavezu da usaglašavamo svoja prava. Između ostalog imamo i mogućnost da se
da sarađujemo i unapređujemo saradnju u oblasti zaštite sloboda i prava građana u skladu sa najvišim međunarodnim priznatim standardima. Nisu li prava naše braće na Kosovu i Metohiji pogažena u potpunosti? Mi imamo i dužnost i pravno utemeljenje da o tome govorimo. I ovdje i bilo gdje da se nađemo. Tako da je to sasvim jasno, to je sve naravno u skladu sa ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine. Imamo i deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. To je deklaracija, nije normativni tekst, ali govori o ovim materijalnim izvorima prava, onome što nas oblikuje i što nas upućuje. Imamo i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Ja sam postavljao neprijatna pitanja nekim predstavnicima iz Evropske unije kada pričaju o standardima, i treba da se priča o standardima, ali čini mi se da su oni pomalo zaboravili lekciju koju im je očitao Gustav Radbruch posle Drugog svjetskog rata o tome šta je forma, šta je pravo. Možda misle da mogu formom da nadigraju nekoga. Pa dobro, vrsni su, mora im se priznati, uporni jesu, ali očito da lekciju naučili nisu. Dakle, prava proističu iz morala, iz obraza, iz naše suštine, i ako nisu u skladu sa tom suštinom, kad ta dođe do strašnih društvenih sukoba i problema. Nije se to jednom desilo, mnogo puta se to desilo u istoriji. I dakle, mi imamo i tu obavezu da upozoravamo, da govorimo i da opravdamo i taj svaki dinar koji dobijemo iz budžeta kao javni poslenici na javnim univerzitetima. Evo i ja sam na javnom univerzitetu, vi me plaćate, vaši porezi plaćaju moju platu. Ja se trudim da je zaslužim, naravno ovdje sam danas u ličnom svojstvu, ali imam obavezu i da svoje znanje stavim u službu zaštite i nekih interesa srpskog naroda. Tu je vrlo važno što je profesor pomenuo, ja se osvrćem naravno ovaj pravni dio, budući da je takvo pitanje i hvala na pitanju, rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Znate, evo meni nije bila donedavno poznata činjenica da po Povelji Ujedinjenih nacija neki tamo član 103 propisuje da prema upravo Povelji Ujedinjenih nacija obaveze iz rezolucije imaju prevagu nad bilo kojim sporazumom. Evo ovi pravnici što su zaboravili malo lekcije o suštini prava, oni izbjegavaju misleći da ćemo mi da zaboravimo. Kad pominju neke skorije sporazume u koje je upletena, pa ne znamo je li potpisano, nije potpisano, Srbija, pa sad istražne radnje treba da sprovodimo, da li neko otisak prsta ostavio ili x ili potpis, ili je samo rekao da, ili klimnuo, ili već konkludentne radnje, što nećemo da radimo, jer nas ne zanima. Ne može ni jednim sporazumom, ni prije ni poslije, da se mijenja pravno dejstvo i pravna snaga rezolucije 1244. Ne može. Tako da, evo, samo da podsjećamo, to je dovoljno, mislim, za nas pravnike, a kamoli da damo neki konkretni doprinos. I još samo jedna paralela, ili da povučemo neke sličnosti. Mi ovdje u Republici Srpskoj vrlo smo osjetljivi na pitanja imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, tu su časni oci. Tragično je da su srpska groblja, spomenici, crkvišta, crkve, upisane skoro bez izuzetka ili u velikom broju na federaciju, na općine, inače to je srpska riječ, imate i u diplomatici, u starim uzorima općina, Dubrovačka i slično, dakle to je jezička promjena kroz istoriju, u opštinama u federaciji upisane, pazite, takve katastarske čestice. Slično se dešava na Kosovu i Metohiji sa ovim bezvlašćem, koje se sprovodi nad srpskom imovinom, nad javnim dobrima. Mi smo tu da podsjećamo i na pravna pitanja, kao što su recimo ulaganja, kao što su recimo javna dobra. Kosovo i Metohija, podsjetit ću, je prebogato lignitom, olovom, cinkom, šarskim vodama, bistrim, niklom, kobaltom, boksitom. U svojini Srbije, ne govorim sad o kvazi pravu takozvanog Kosova, gdje oni pokušavaju da upišu što šta, u svojini Republike Srbije, kao pravnog sljedbenika, a i SFRJ, odnosno onoga što je ostalo u SRJ i SCG, i onoga što je bilo SR Srbija, na teritoriji današnje 3 geografske oblasti, a to su Kosovo, Metohija i Kosovsko Pomoravlje, to sve čini autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju, ima 24.500 hektara poljoprivrednog šumskog građevinskog zemljišta, 1.400.000 metara kvadratnih službenih zgrada, 145.000 metara kvadratnih poslovnih zgrada, 25.000 metara kvadratnih stambenih zgrada, 4.000 metara objekata od posebne namjene, to me baš zanima šta su,
750.000 metara kvadratnih drugih građevinskih objekata, 130.000 metara linijskih objekata za zaštitu od poplava samo, 5 višenamjenskih akumulacija. Inače, akumulacija može da ima ukupno 5 mogućih namjena. To su vodosnabdjevanje, hidroelektrana, termoelektrana, hlađenje turbina, hlađenje u procesu proizvodnje električne energije u termoelektranama, navodnjavanje, odbrana od poplava. Jedan od rijetkih primjera gdje su svih 5 funkcija gdje je ubrojeno i ostvareno je hidrosistem Ibar-Lepenac na Kosovu i Metohiji. To su najvažnija pitanja imovinskog, to je najprizemnija tema. A vidite kako je značajno. Najnebitnija tema. Mi smo ovdje da izvučemo neke lekcije, da malo naučimo kako da zaštitimo ta prava, već se preduzimaju neke radnje, aktivnosti i da podsjećamo i na još jednu činjenicu da je mnogo Weslija Clarkova koji danas imaju imovinu i koji su danas glavni investitori, a nekad su bili komandujući za bombardovanje iz te zemlje. Hvala vam najviše. Hvala, Đorđe. Hvala, Đorđe. Ovo što Đorđe govori u vezi sa, recimo, imovinom Srpske pravoslavne crkve i uopšte Srba u Federaciji je zaista jedna zastrašujuća procedura koja se trenutno odvija. Ja sam skoro imao priliku da saslušam brata iz Odbora za pravnu pomoć Srbima u Federaciji Bosne i Hercegovine i da vi vidite kakvi su to eklatantni primjeri, ja ne znam kako bi to ludilo, gdje se jednostavno samo tako neki komad zemlje upiše na nekoga ili na nešto i to se onda okači tamo negdje 5 dana ili kako 8 radnih dana i time se smatra da je taj neko obaviješten i time je stvar završena. Oni rade na tome, a evo vidimo da se slično dešava, odbor radi na pomoći ljudima da se ta zemlja vraća, a evo vidimo i ovdje sad situaciju na Kosovu i Metohiji. Hvala, Đorđe. Ja ću sad da se vratimo, Oče, da malo još nastavimo i porazgovaramo o suštini, duhovnoj potrebi i tom povratku Kosova i Metohije odnosno perspektive Kosova i Metohije kao nečeg od značaja za cjelokupno naše društvo. Pa evo u tom smislu, koliko je moguće ili kako odbranu Kosova i Metohije direktno prelomiti kroz očuvanje porodice i generalnu našu demografsku sliku? Da, to je odlično pitanje. Kosovo i Metohija je inače najznačajniji test nečijeg karaktera, morala. Jer kad vam neko kaže šta će ti 4 djece, nije valjda da nije valjda da ćeš da vraćaš Kosovo, nije da njemu nešto sad super smeta to Kosovo, nego on uopšte ne vjeruje da dijete danas ima ikakvog smisla. Kad vam ljudi kažu pogledaj stvarnost, ja sam inače grobar i volim da citiram Duška Vujoševića, realnost nije na ono na što treba da se obaziremo. Dakle, realnost je za životinje, realno. Čovjek živi za nešto veće od realnosti. I ako ne živi za nešto veće od realnosti, po definiciji nije čovjek. Dakle, to je sveo sebe na nešto što nije vrijedno čovjeka, nije dostojno čovjeka. Sve etimologije u svim kulturama, od one slovenske čelo, bijeg, anotropin, onaj koji gleda gore, antropos, ne moraju biti lingvistički tačne, ali govore o tome da je čovjek pozvan za nešto više od toga što mu neko u banalnom razgovoru diktira kao podešavanje nekim zadesnim okolnostima u kojima treba da živimo. Zato Kosovo i Metohija, i kad govorimo o demografskom oporavku Srba, Kosovo i Metohija su nešto čime treba da ispunimo naše živote. Moj najstariji sin Evgenije se susreće s Milošem Kovićem, tad mu nekih 90 godina, i prvo što pita Miloša je kad se ujedinimo mi sve srpske zemlje, da li sa Rusima da uđemo u federaciju ili da mi neki konfederalni status tu zadržimo? Da, ili tako. Što kažu, to je za ručkom je pokupio pitanje, tako da nije da se ne može danas vaspitati dijete. Dijete naravno prođe sve svoje
fazi treba da prolazi, ali nešto ipak ima što je važno u kući. Jedna notorna činjenica, to je da u čitavoj svesrpskoj otadžbini, koje je Zoran tako divno govorio, zaista otadžbina ne može biti, po definiciji otadžbina ne može biti ograničena, a naročito ne može biti ograničena onim što je crtano kao granica da bi razbilo tu otadžbinu. Pritom, pazite, još od Berlinskog kongresa, ne samo 1945. javnoja koji je najefikasniji, jer je najviše smo se trudili da unutrašnjimo te granice, ali u Berlinskom kongresu kad se tara stavlja između Srbije i Crne Gore, tada dvije srpske kraljevine, kada se određuje šta će Austro-Ugarska da okupira iz Osmanske imperije, sve to što se crta se da bismo mi s vremenom pounutrašnjili, rekli s one strane Crna Gora ili s one strane Srbija ili s one strane je nešto drugo. Da bismo čekajući na varništima ili da bi nam zabranjujući ulazke mi stvorili konačno pounutrašnjili taj, kako se zove, taj okupacionu moć. I zato je vrlo važno da shvatimo da naš porodični život je najvažnija bitka koju imamo. Na čitavoj srpskoj otadžbini postoji jedna tačka u kojoj Srbi ne da nestaju, nego se rađaju više nego ikada. To je Kosovo i Metohija. Sad pazite jednu stvar. Imate 3 demografa u Republici Srpskoj. 3 demografa u Republici Srpskoj ukupno imaju jedno dijete, koliko ja znam. Jer to su demografi, oni znaju sve osim šta da radimo s djecom. I čak možete da vidite da demografi nam kažu da bi najbolje bilo da uvezemo jedno 100.000 Azerbejdžanaca, da bi to bilo rešenje naših privrednih problema. Međutim, ono što demografi ne znaju ili ne žele da znaju, to je da odu recimo u Orahovac ili Veliku Hoču ili Kosovsko Pomoravlje i da pitaju ljude, pa dobro, kako je moguće da vi rađate tamo u južnim govorima se ne deklamuje deca su svi padežna deca. I kako ta djeca, kako vama uspjeva ono što nama ne uspjeva? Naravno, pitanje bi zahtijevalo, što kažu, možda čak i posebnu tribinu. Ta djeca su zaista blagoslovena. Kad dođete, ta djeca imaju onu radost koju smo mi imali nekada u ratu, moram da kažem, neposredno nakon njega, ono kad dođe neko pa se oni okupe, pa to su djeca koje se dalje raduju i patikama i lopti i okupljanju i palačincima i svemu onome čemu smo se mi radovali, a čime su nas među vremenom počeli da nas zatrpavaju, kako se kaže, i zato nismo ni na kraju krajeva živimo u kulturi potrošnje i rasipanja koja i ne cijeni više ni događaj, ni stvari. A oni to cijene jer im je uskraćeno. I samo bih završio jednim zanimljivim opažanjem. Konstantin Malofejev, ruski milijarder, je u jednom intervjuu govorio o tome da u stvari u Rusiji, bar na tom elementarno analitičkom nivou, su došli do toga da je suština problema industrijskog i demografskog u nagloj aglomeraciji stanovništva u ogromne gradove, jer, pazite, kad imate jedno moćno selo koje ste imali u imperiji i u ranom Sovjetskom savezu, vi ste imali milione ljudi iz stepe koji dolaze i koji mogu da ispunjavaju i crvenoarmijske divizije i ove fabrike na Uralu koje prave to. Kad odjednom strpate celokupno stanovništvo u velike gradove, u veliki gradovi su, što kaže Špengler i Slobodan Vladušić često citira, to su megalopolis i nekropolis. On uvijek troši, on uvijek se više umire nego što se rađa. I onda se pojavljuje pitanje otkuda nadoknaditi taj suvišak, kojih Azerbejdžanaca ili Kazahstanaca ili kog naroda da se uveze. Stari zavjetni narodi su znali da su veliki gradovi civilizacijski problem. Odatle, neposredno nakon kazivanja o Noevom potopu i barki, dolazi, a prije Avrama, kao oca svekolikog zaveta, dolazi priča o Vavilonskoj kuli. Kao upozorenje zavjetnim narodima da će civilizacija velikih gradova da ih premelje ako joj se previše približe. I onda se vraćamo na ovo. Kaže Malofejev, za nas bi bilo najbolje da sad, umjesto aglomiranja svih prema Moskvi, napravimo jedan sistem gdje bi porodicama se nudilo da imaju nešto poput vila.
dakle, da imaju neki komad zemlje, da imaju neki prostor, dakle, da država više ne daje milione za zgradetine, nego da nam daje. I sjetim se onoga što smo imali u istoriji rimskog svijeta. Znate zašto su ono vila i vilić povezani? Zato što su stare vile rimskih patricija, kada se sve raspalo, jer Rim je sam aglomirao ljude milionima u Rim, završavam brzo, aglomirao u Rim i onda je to bilo pusto i kad su došli varvari, onda su oni čak i latinsko stanovništvo nazad vratili da se bave jednom poljoprivredom i da tako opstanu. Srbi na Kosovu znaju da je današnja civilizacija zlokobna i da ako joj se suviše približiš, ćeš da je izgoriš, a bez nje ne možeš da živiš. Nisu to nikakvi Amiši, nisu to ljudi koji nemaju telefon, traktor i sve ostalo, ali su našli sveštenu mjeru sanašnje civilizacije. Neka ti tehnički pomogne, ali ti svoj život živi u Orahovcu i hoći onako kako ti živiš. Ako ima pelcer za naš opstanak, to je taj. Hvala oče. Kad je otac rekao ovo za realnost je za životinje, pada mi na pamet Mark Twain, kaže, ne dozvolite da se školovanje miješa u vaspitanje vaše djece, to je veoma važno. Profesore Kojoviću, koliko je Kosovski zavjet danas objektivno živ među Srbima i kako ga održati djelatnim uprkos brojnim pritiscima i apsurdnim, da tako kažemo, apsurdnim zabranama sa kojima se, evo i vi sami suočavate, rekli ste da sad imate neke aktualne. Nije lako govoriti na to pitanje. Čovjek se teško otima ovom jednom potrebi da vidi ono što želi da vidi, umjesto trezveno sagleda stvari. I mi smo, to je jedna od tih tehnologija kolonizacije, mi smo zatrpani sadržajem, pre svega kroz internet. I mi smo, prosto na taj način nas sprečavaju da razdvojimo bitno od nebitnog. Kada je reč o politici, nameće se gomila nekih sadržaja koji suštinski nisu relevantni, naročito u dnevnoj politici. I sada je danas, ja recimo, u javnom životu Republike Srbije, toliko toga važnije od Kosova i Metohije. Žale se urednici sajtova da vesti o Kosovu i Metohiji na njih se mnogo ne kliče, ali se zato kliče na Iran, na Izrael, sve druge teme. Znači, prosto smo zatrpani, mogu da kažem zakopani, u ono što nije relevantno suštinski za naše živote. I kada kao čovjek koji je prehranjen, više ne može da stvari sve to. To je ono, dakle, po tom gomilom, da tako kažem, šuta, sija Kosovski zavet. I treba ga otkopati. Kosovski zavet, kao opredjeljenje za carstvo nebesko, moram to da kažem, ako je to vrlo nepopularno, da se kaže o tom može u Republici Srpskoj da se kaže, slobodniji nego u Srbiji, Kosovski zavet podrazumeva i spremnost na žrtvu, jer zaveta nema bez žrtve. Dakle, ako si nešto rekao, ako nešto veruješ, onda da vidimo ko si. Kad dođe, stani padi, što bi rekao naš narod. Tu se vidi ko je ko. Kao takav, Kosovski zavet je duboko subverzivna ideja u svetu u kome živimo. Jer svet u kome živimo je materialistički, svet u kome živimo je daj nam danas. Svet, danas imamo materijalne uslove koji su neuporedivo bolji od svega što je bilo pre nas. Manje više stvari su nam dostupne. Ali da nije sve na korist. Dakle, u takvom jednom svetu koji kaže daj nam danas, biraj nacionalni identitet, biraj istinu, biraj polni identitet, pa kaže polni, rodni identitet, to se bira, konstrukcija. I sad jedan put pričate o Kosovskom zavetu. I ko ste vi? Vi ste ekstremista, vi ste klero, nacionalista, već sve ono što će da vam pridenu, kao epitet. Šta je naš pobodne ideologije danas? Leve, desne. Je li to naša tema? Jesmo li se zatrovali ideologijom? Jesmo li platili cenu u decenijama koje su iza nas? Jesmo li eksperimentisali sa identitetima jugoslovenskim, srpskim, raznim?
bosanskim koji je ovde nametan u vreme Benjamina Kale. I šta smo s tim dobili? Smo li bili spremni da se odreknemo svog nacionalnog imena, da postanemo Jugosloveni, da bi nas prihvatili? Dakle, šta je naša tema? I šta je tema Pokreta za odbranu Kosova i Metohije? Otkri Kosovo, otkri predanje. Danas se češće koristi reč tradicija. Tradicija, u stvari predanje u prevodu na srpski jezik. Vidimo kako su ti naši preci ovde, u Banja Luci, u Sarajevu, kako su oni preživjeli vekove turske okupacije, kako su preživjeli mnogo goru 40-godišnju okupaciju Austro-Ugarske, mnogo opasnije i pogubnije. Kako? Pa, država je bila protiv njih, što si dalje od države, tu si slobodni. Kako se bre taj narod održao? Imali su mnogo manje od nas, oni nisu imali Republiku Srpsku. Da. Reformirali su, imali su crkvu. Čak i crkve imala episkope koje je postavljao car Franc Jozef, ali imali ste sveštenstvo, imali ste guslare, imali ste prosvjetu, osnovnu 1902. godine, baš upravo ovde u Sarajevu. Imali ste, dakle, ono što na zapadu zovu civilno društvo, civil society. To ste vi već imali. Znači, vekovima ste živjeli u tom. Imali ste porodicu, imali ste bratstvo, imali ste zadruge. Tako je živio srpski narod vekovima. I tako je živio pod Austro-Ugarsku, pa se borio za crkveno-školsku autonomiju, za slobodu, škola, crkva. Dakle, mi imamo ogromno iskustvo. Šta je, su li se Srbi tada vezivali za ideologije? Govorimo o vremenu turske i austrijske okupacije. Jeste, bilo i liberala, i demokrata, i socijalista. Ali šta je suštinsko? Šta je taj narod održao? Je ga održala demokratija, liberalizam i socijalizam, radikalizam, šta god. Ili ga održala vera i zavjet. Epska pesma. Zemaljsko je za malena carstvo, nebesko uvijek i dovijek. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevu, no po pravdi Boga istinog. Bolje ti izgubiti glavu, nego svoju ogrešiti dušu. Šta vam više treba osim onoga što majke Vrosima govori Kraljeviću Marku? To će da kaže, evo vas guslate. Da, guslam. Jer smo tako živjeli vekovi. Dakle, ako nešto, tako kažem, osveštano vekovi, i treba li nama nešto novo? Dakle, mi hoćemo staro, ali nećemo da živimo u nekoj mehaničkoj, izmaštanoj, romantizovanoj prošlosti. Mi živimo danas. Dakle, nama treba ono što je staro, to je predanje, to je svetosavlje u savremenim uslovima. I vi imate i velike pisce koji su o tome pisali. Bog nam dao u 20. veku i Svetog vladiku Nikolaja i Javu Justinu i još mnogo pisaca koji su do juče bili sa nama, neki su još sa nama. Da li nam više nešto treba od toga? Treba li nam išta više od Kosovskog zaveta? Ja mislim da ne. To je ono što je suština. A onda ćete vi na to nadograđujete pa ćete glasati za ove ili za one. Otac Darko je čuli ste grobar, ja sam delir. Ali smo zajedno. U ovoj stvari nema podjela. Dakle, zajedno smo u zavetu. Zajedno smo na Kosovu. Znate, kad dođete na Kosovo i kada vi u Pećkoj Patrijaršiji sretete Srbe iz Crne Gore, kojima najlakše dođu u Metohiju tu, pa kad dođete u Gračanicu, pa sretete Srbe iz Republike Srpske, mi se tu sreće. Nigde nemate takve bratske susrete, zagrljaje kao na Kosovu. A da ne govorim o susretima sa Srbima iz geta, koji žive Kosovski zavet i ništa od nas neće. Nikako milosno. Oni nas samo mole da ih ne izdamo. To je sve što je od nas. Ništa više ni manje od toga. To, složit ćete se, nije mnogo. Hvala, profesor. Ona prečka iz 98. je uništila moje djetinjstvo i od tada ne gledam fudbal, ali mogu da kažem da oba ta kluba imaju onu crvenu petokraku u grbovima svojim. Ne znam sad je li vam to ta poveznica. Partizan je progutao crvenu zvijezdu u gradu. Šalimo se malo. Hvala profesore Kojiću. Ovo je, ja mislim, veoma, da kažemo, značajno što ste rekli, otkri kosi. A zanimljivo je, otac Đogo je malo prije pomenuo u prvom obraćanju C.S. Lewisa. Tu misliš na pisca Narnije? Pa gledajte, znači taj prvi roman u stvari bukvalno odražava ovo o čemu mi ovdje pričamo, što je dokaz da je Kosovski zavet civilizacijski iskorak. Dakle, lav koji je svemoćan žrtvuje se za spas ostalih stanovnika te izmišljene
zemlje u toj dječjoj fantaziji koja je ono kao ježeva kućica kod nas otprilike. Naravno, ne toliko dobra. Profesore Čvoroviću, pričali smo o teritorijalnom integritetu Republike Srbije i pravu na samoopredjeljenje Republike Srpske. Kako da sada, pošto smo ustanovili da to nije nespojivo, kako bismo mogli na najmudriji način da branimo jedno, a ne ugrozimo drugo? Čini mi se da je prvo najvažnije u politici dijagnostikovati opasnost koja preti za jedno i za drugo. To jest opasnost koja preti za teritorijalni integritet Republike Srbije na Kosovo i opasnost koja preti kada je u pitanju pravo na samoopredeljenje u okviru Dejtonskog ustavnog okvira srpskog naroda u Republici Srpskoj. A već sam nešto rekao, najveća opasnost, ono što je potpuno nekompatibilno, ako su ove dve stvari kompatibilne, ono što je nekompatibilno sa srpskim nacionalnim interesima, to je sa zaštitom teritorijalnog integriteta na Kosovu i Metohiji i zaštitom prava na samoopredeljenje srpskog naroda u Republici Srpskoj, jesu evrointegracije. Jer treba znati, ponavljam, da je ključni cilj evrointegracija ili procesa stabilizacije i pridruživanja zemalja takozvanog Zapadnog Balkana. Pazite, ovo stabilizacija se ne pominje kada je u pitanju proces pridruživanja drugih istočnoevropskih država. To se nije pominjalo ni za Rumuniju, ni za Češku, ni za Slovačku. Šta znači taj eufemizam stabilizacija? Rekao, to je cementiranje tekovina unipolarnog sveta koje su ovde izdejstovane pomoću NATO bombi 90. godina. To je stabilizacija. I nama je samo obaveza da stabilizujemo kroz regionalnu saradnju, to jest da priznamo nepromenjive te tekovine, a tek kao nekakvo obećanje služi, ako se mi stabilizujemo, da će nas možda primiti. Naravno, neće nas primiti jer oni imaju unutrašnje probleme. Dakle, zašto su evrointegracije suprotne? Zato ponavljam što je Srbija SSP, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, zaključila sa Evropskom unijom 2009. godine. Prema članu 135 SSP se ne primenjuje na teritoriji Kosova i Metohije, ne tretira kao sastavni deo Srbije, ali u stavu 2 kaže da se ne prejudicira međunarodno-pravni status shodno rezoluciji 1244, ali je Evropska unija to već prekršila 2008. godine, jer su 22 članice priznale takozvanu Republiku Kosovo. I pazite, kada je stupio na snagu SSP Srbije? Tek u septembru 2013. Šta su čekali? Čekali su prvi briselski sporazum iz aprila 2013. Da se pod pritiskom Evropske unije Srbija odrekne atributa suverenosti na teritoriji celog Kosova i Metohije. To je uslov. A onda, ponavljam, 2014. u zajedničkoj pregovaračkoj poziciji Evropske unije i Srbije stoji da će se pridruživanje Srbije Evropskoj uniji pre svega meriti kroz ispunjenost obaveza prema Kosovu, odnosno svih sporazuma. Dakle, Kosovo je uslov i na kraju stoji, dakle 2014. stoji, da će se na kraju procesa zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, što nije ništa drugo nego priznanje. Jesu li evrointegracije suprotne srpskim nacionalnim interesima kad je u pitanju zaštita teritorijalnog integriteta Srbije na Kosovu i Metohiji? Jesu. Zašto su evrointegracije suprotne nacionalnom interesu u Republici Srpskoj, odnosno direktno ugrožavaju pravo na samoopredeljenje ostvareno kroz Dejtonsku ustavnu formu? Zato što je uslov evrointegracija da se formira eufemizam,
takozvana funkcionalna Bosna i Hercegovina, a to nije ništa drugo nego unitarizovana Bosna i Hercegovina ili Bosna i Hercegovina stvorena kao regionalna država iz više etnički bezličnih regiona. Dakle, i kada je u pitanju pravo srpskoga naroda na samoopredeljenje u Republici Srpskoj, evrointegracije direktno ugrožavaju njen opstanak. Dakle, vidite, nema ničeg slučajnog u Božjoj tvorevini. Kosovski zavet nas čuva kroz ideju da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka, kako reče pesnik. Znate šta su danas nama evrointegracije? 30 srebrnjaka, za kojih treba da predamo zavet. A narod bez zaveta ne može da opstane. Rasejaće se kao Hazari. Hvala. Hvala, profesore. Ponovio bih ovu jednu rečenicu koju nam je profesor izgovorio i pozivam vas sve da je duboko negdje tamo utisnete, zapamtite, jer pitaće vas nekad neko, pa da znate da odgovorite zašto ovo, zašto misliš ovako ili onako. Gledajte, stabilizacija je cementiranje tekovina izdejstvovanih agresijom NATO. To je ovako veoma važno nazvati stvari pravim imenom. Šta Adam prvo radi nakon stvaranja? Stabilizacija. Prvo daje imena. Stabilizator. Kad sagreši, prvo radi stabilizaciju. Eto. Gospod mu kaže, suoči se sa sobom, on kaže, pa nisam ja, Nego je neko drugi. Eva kaže, zmija, znači stabilizacija i pridruživanje. Stabilizacija i pridruživanje. Hvala. Vidite kako ovdje možemo, znači, da prepoznajemo stvari, da ih identifikujemo, nazivamo pravim imenom i koristimo u odgovor na pitanje. Dakle, pitanje je bilo kako najmudrije, jedno i drugo, profesor nam je našao zajednički temelj koji faktički nam oduzima teritorijalni integritet i brani pravo na samoopredeljenje. Dakle, odgovor je očigledan. Hvala profesore za to. Đorđe, kada si malo prije govorio iz svih podataka koje si iznio, koji su da se čovjeku za nebesa u najmanjem, da prosto onako stane pa se začudi, je li moguće da neko to radi i ne trepće. Izuzetno mi se svidjelo nešto što si ovako, da kažem, provukao usput, a to je veoma važno, ti si provukao usput jer podrazumijevaš kao takvo, poznajemo se, i trebalo bi svi to da podrazumijemo, ali veoma je važno ovo što si rekao, kaže, uz uvažavanje svih, kaže, tu smo da upravljamo Bosnom i Hercegovinom zajedno sa svim drugim njenim građanima. I to je veoma važno. Dakle, pokret nije protiv nečega, nego je pokret za odbranu Kosova i Metohije. Pa evo, u tom smislu da bismo mogli da budemo za odbranu Kosova i Metohije, možeš li još malo da nam kažeš o mehanizmima, pravno-ekonomskim mehanizmima djelovanja otimača Kosova i Metohije? Hvala, zanimljivo pitanje. Mislim da je mehanizam svuda isti. Mehanizam je preko forme koja nema suštinu, ukratko. Kad su nacisti se pravdali pred Nirnberškim tribunalom, znate, oni su govorili, ali nisu imali pravne akte. I jesu, imali su, oni su zaista bili vrlo pedantni, imali su naredbe, imali su zakone, oni su ubijali malu djecu i civile i ostalo, trovali, ubijali, zločine izvršavali i podržavali druge, kao recimo NDH ovdje i svesrdno podržavali, mada bilo je, moram reći, zgroženosti nad onim što su vidjeli, mora se i to reći u njihovu odbranu, ali oni su se, dakle, branili formom i oni su rekli, ali nismo imali pravni okvir. I onda je Gustav Radl, pomenuo sam ga, evo da pojasnim onima koji nisu imali tu muku da slušaju istoriju prava i mislim na taj teorijski dio koji obično nama pravnicima kad tek studiramo bude malo neshvatljiv, a poslije onda shvatimo što smo to čitali i tekako, pa se držimo za to. Dakle, Gustav Radl je pogazio sav svoj skoro rad prije Drugog svjetskog rata, jer on zastupao to normativističko gledište, forma, dakle, i došao je do zaključka u suštini da je pravo želja za pravdu. I da ne može biti izgovor pravniku očito nepravedna norma. Ne može biti izgovor nama danas takav akt koji nas poziva da zločin vršimo, iako on ima odijelo pravnog akta.
Tako oni pokušavaju danas da zaodjenu svoje postupanje nekakvim pravnim aktima. Svašta bismo mogli da kažemo ovdje. Unutar Bosne i Hercegovine imamo mi takvih falsifikata i ovdje. Dovoljno je kad pogledate neke međunarodne sporazume koje na sajtu zvaničnog savjeta ministara, dakle savjeta ministara ne prolazimo promjenu na Lapišnici i u Vogošći kad ulazimo u Sarajevu da zaboravimo riječi. Dakle, nije vijeće ministara, to se često nije VSTB, nego VSTS. Sve su to riječi koje imamo u srpskom jeziku, ali imamo normativno kako se to kaže. Dakle, imate na sajtu recimo neke sporazume koji su falsifikovani. Nisu objavljeni tamo gdje oni kažu da su objavljeni. Tako se kroz lažnu formu često pojavljuju i zločinci, pa imamo, evo pomenuo sam Weslija Clarka, glavnog komandujućeg, koji je danas prvi počasni član Američke komore za trgovinu, odnosno privredne komore, American Chamber of Commerce, na Kosovu, gdje se on pojavljuje kao prvi i glavni sa svojom privatnom bankom, sa svojim fondovima, gle čuda. Nije jedini, znamo mi primjer je odavde iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine takvih. Dakle, mislim da je stvar u formi. Koji je lijek? Suština. Ali ne može suština malo da se upražnjava. Ne možemo mi malo da budemo na putu, pa malo smo u zavetu, ali sad kad mi je politički trenutak, sad nije zgodno, ili kad mi je izbor u zvanje, sad ću da ćutim na vijeću, da me neko ne bi slučajno prozvao, ili kad treba da mi se objavi podatak o imovini ili o ne znam nija čemu, tu ću malo da ipak budem racionalan. Tako se ne može ništa uraditi. Tu nas čeka onaj sa formom, jer tu nema bijega. Znate, to su vrhunski stručnjaci. Jedno veliko divljenje imam prema tim ljudima i tek toliko dotle na divljenje, ostalo nije baš jednako, čak i suprotno tome, ali dakle vrhunski su formalisti. Koji je lijek protiv toga? Jedino suština. Jedino bavljenje, evo pravno, suštinu, upražnjavajmo svoja prava, ne upražnjavamo ih u potpunosti. Zašto ne ulazim sad u to, nije trenutak? Upražnjavajmo ta prava, otiđimo. Ja recimo nisam htio da odem nikada na Kosovo i Metohiju dok su mi tražili vizu. To nije dobro, možda trebalo da odem. Nisam htio iz principa, neću da mi vizu izdaje država koju ja ne priznajem. I koju moja država ne priznaje. Jedna od mojih država. Sve moje države. Dakle, bavimo se suštinom. Učimo. Mi ne znamo porijeklo mnogih pravnih instituta. Mi ne znamo otkud neke vrijednosti. I znate, Gustav Radbrug dođe dotle, svi oni dođu do moral, obraz, čast, kao suština. A gdje je taj moral sadržan? Gdje je on sadržan? Mi imamo tačno dokument da upremo u njega i kažemo tu je sadržan naš moral pravno. Ne govorim sad o nekom metafizici, o metapravu. Govorim o pravnim izvorima. Mi imamo zakonno pravilo Svetoga Save koje je najuzvišeniji pravni izvor koji imamo. Svjetovnog prava, naravno i kanonskog prava. Da li mi znamo o njemu? Evo ja kao student prava na prvom ciklusu nisam čuo za njim. Tek posle sam saznao. To je bruka i sramota. Dakle, mi imamo u šta da pokažemo, evo tu je sadržana ta vrijednost. A ta vrijednost se ispoljava kroz pravo koje donosimo. Kroz uređenje porodičnih odnosa, kroz uređenje života, kroz uređenje, evo, državnog uređenja. Tako da suština nasuprot puke forme je jedini izlaz. Hvala. Hvala, Đorđe. Evo, slava Bogu, još jedno od fototipskih izdanja, jedno od prepisa zakonopravila je uspješno ugledalo svjetlost dana. Prošle godine u izdanju Zazivljeni knez Miroslav Humski mi imamo sada i tvrdoško-savinski prepis koji je dostupan i može da se nabavi i koristi. Svakako ohrabrujem da se upoznate, uključite, jer gledajte, u isto vrijeme kada se pojavljuje zakonopravilo, pojavljuje se onaj engleski dokument Magna Carta Libertatum, koji je jedna stranica u kojoj ne piše baš mnogo šta, a ovo je, znači, jedan u to vrijeme, naravno, najnapredniji mogući zakonik koji je bio i koji ne samo da je osnov Srpske pravoslavne crkve, nego kasnije Bugarske i Ruske i tako dalje. Mislim, stvarno zakonopravilo je nešto, jedna zaista suština za koju možemo da koristimo u bilo kakvom razgovoru, bilo kakvoj diskusiji. Evo, meni je ostalo još da vas podsjetim da je, evo juče, naša Sveta Majka Crkva molitveno pomenula, odnosno spomen Svetog Haritona, učenika Prizrenskog, crkva
pominje juče, na jučerašnji dan, 15. juna. Pa evo, to je jedan događaj koji možda ima smisla da malo analiziramo večeras ovdje. Znači, u ono vrijeme, kada je taj neki nesrećnik obuzeti Svetom Haritonom kidao grudi, bojim se da je samoga sebe vidio kao nekakvog pobjednika, možda je čak osjećao i neku bezumnu sreću u tom što čini toj svojoj sili. A Hariton, vjerujem da je on na javi, kad sam nekad razmišljao o tome, ubijeđen sam duboko da je on na javi vidio Hrista kako stoji pred Pilatom i izgovara ono, ne bi ti imao vlasti da ti nije dato odozgo. I sad, ako malo još razmišljam o tome, ne ja, nego sigurno i vi, siguran sam da primjećujete da takvih nesrećnika ima i danas koji vide svoju pobjedu u tuđoj patnji. Nažalost, tako je. Pa u tom smislu i protivno tome, ljudi, brati, podsjetimo se zajedno da je meni, polazeći od mene, da je meni, ovim ljudima ovdje koji sjede, vama, dakle svima nama, otac i ćed su Sveti Sava i Sveti Simeon, svetogorci, Sinaiti i Sihasti. I sad, ako uzmemo iskustvo našeg naroda na Kosovu i Metohiji, oličeno u mučeništvu Svetog Haritona Prizrenskog i sad to prelomimo kroz prizmu sinaitskog predanja, kojem po ocu ravnoapostolnom i džedu mirotočivom mi pripadamo, sad mi vidimo da je naš vladika Nikolaj, koji, evo, za današnji dan nam predlaže jedno suzrcanje važno, da je on potpuno u pravu. On kaže da suzrcavam čudesno utišavanje bure na jezeru. Znači, danas, ako čitate Ohridski prolog za današnji dan, on nas podsjeća kako učenici zavapiše, Gospode, izbavi nas, izgibo smo, i kako Gospod jednom riječju utiša buru i nastade tišina velika. Tako Gospod čeka da viknemo sa strahom, da utiša buru od strasti, od ljudi, od demona na moru naših života. Zato ne zaboravimo da mi ne čekamo bolja vremena. Znači, to nam uopšte nije od interesa, mi se ne bavimo time. Mi ne čekamo bolja vremena i pobjede ovoga svijeta i ne interesuje nas odobrenje Pilata, Kajafe ili nekog sličnog. Mi čekamo Hrista, jedinog istinskog pobjednika, ali čekamo djelatno. Dakle, ne čekamo čekajući, nego čekamo stražeći, bdijući. I stoga molim vas da naše večernje goste ne ostavimo same na straži. Da ih ne ostavimo same na straži, nego da im se pridružimo. Prevashodno u molitvi, ali i djelate, svako u svojoj mjeri. Mnogo je načina, a evo, od večeras znamo da imamo i pokret za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Zahvaljujemo se još oktetu Sveti Platon Banjalučki i pozivamo vas na posluženje, čaša vina iz Orahovca i naravno rakija iz Krajine.